ako manom sam neto ni na TMC yang akang klaka wilaw ni donggoy. May gagid ako mamiyang alay sa nga kasakalo to del sils mako termiyang alay sa miyang alay sa Palau Media Council. Sira January 7, 2023, ya Palau Media Council amne award their most impactful person and entity of 2022 almora Mrs. Lisa Borhat Matul, ma Mr. Uel Matul. During her taigi del awarding ceremony, ya Mr. Moses Oludong amno ore milungat adu or tirgel no mlosab iren mong yaw ay sa saigal kamal dilla dar other belaw ako te maklo to tren merasyo kang algid. Ndira kalgay del kamal din mandira kalol dakarar af rabi kalbulu mabi kal clans almot magya kay nga sew ulong so tirgel adal ko na mo albang like ay gidan mal maklol albulo. Ndira klulu ay sa setal funeral home and chapel amlang so tirgel adra bulur belaw almo alaw rar adan mga maldil tigel family nelu sa labuan sertir segi del burden alngiya tira mo maungi almo motmok like alga maldil le Palau funeral home akutmok like rokuy alngiya ngar alela kaplin malubang families la during ay funeral like their other belaw malbotto ko ludo dam oit like ay gidel syuga ngar gidar other belaw other Palau funeral home ngomlang ko sutrir other belaw al stop al announce abal do regal kamaldil yang ari nga adal dimla kal sorry leng syuka nga gidar other belal settemela kamaldil ya kadamalo ko abal dul hindi tira marang al wase ay gal kodong al baldul regal kamaldil sel bebi rata mengdur la trir adal maabul takat in mo itawrudi al mo force tin mo ita maklo ludo dalang bato kar adal rings edira kalo sitam during rakamaldil sel nga nga baldul yar ad orang sa baldul edya kal sabir ngar say el morn el gukire lang el labuan sa tire na mosmer a Palau funeral home mauluay sa sira 2022 at temle collectra over $10 million 6,197 natural shell money 132 luto der Palau tiang amle exceedra 2021 by $111,338. Dr. Patrick Telel, President ng Palau Community College, aulu ay selwase even though malmle clotel pandemic, mlopto kar adan mo dia already, di geludo der segi del US CARES Act, maltura Workforce Innovation and Opportunity Act nga WIOA, adira klulong aselo tuway kay gideludo der kay gidel kamadil. Tel program ultungiya $15 million into our economy. Dira kal Dr. Patrick Telea dira kaluluay selwase. Mlanyar 255 el other belaw el tiram nosmer sel al sela 2022. At 2021 imlangan niya 200 tori el other belaw ngam nosmer. A minister ka for el belaw nga Ministry of Health and Human Services. Adira kaluluay selwase 2022 a first year numbers of dead exceed numbers of births al sela bulur belaw. At tara Meang alay sin masadra salary wages tax adjusted under PGST. Mlan nga public notice nga tilov the nara tax office alwase new tax rate should be withheld from employees' paycheck in accordance with the rate established by PGST legislation, which is RPPL 11-11. Under tagi del BS la, etirgel adan masukara 8,000 and medio, amora 6%, ar adan masukara clora 8,000 and mo 40,000, amor said 10%, al ngiya compared to the previous tax ang net 12%, mangna medio ra 2%. Yar adal cook over a 40,000, amal mon mangar segi de 12%. Tagi del BSL rate should be applied and withheld from employee wages and salaries al ngiya omur el alman del 2023, January 2023 onwards. Atara Meang alay sa Ministry of Justice. A Ministry of Justice sa ulal tov del waseng tirgal 7 el tira police chiefs amo starter selom kodongan ngil rotating regal bekal divisions for cross training purposes.
Sel kote directive ra obis ra Vice President tilov den nga 2023-001 uluay sa intention tial policy amo cross-train ra role sworn law enforcement officers. Each sworn officers ra MOJ will receive training, may education na basic duties, rules ma regulation, ma SOPs ra the divisions, ngar elsel expense ra Ministry of Justice. Aigal rotation sa malmol 6 months ito mo rotate. At tara Meang al ra Ministry of Justice, المساد را male prisoner, النياتي لورا room را female juvenile under ra police custody. Tial allegation lulige dengin mo ra Ministry of Justice Vice President elwasan klamarangan diak. Ya Vice President and Minister of Justice adilul waseng maral nga niya tegi del allegations ending nga niya investigation and niya marar el altan. Part legal allegations sa wase milangara CCTV ra chel el mesang kay gidan male prisoner motmura room rang kay gidan juvenile el female el nga custody ra blabulis. Ya alsel abla bulis in order rang kal male prisoner motmura alsel adan marab rang kay gidan female juvenile en gidel pasta tablol asimra el pasra veskrar jail guards el in order rang motmura alsel tiyan tan marab rang kal female juvenile. Mlaringil tilov dra a news wase del director akwon dilul wase lack of space awul mangkaigi del juvenile am narsel basyon mlaringi et milangat mokra dan maraban niya giren morngi and dire kamle mention wase maybe lack of space and lack of time engamle happen tiagi del malobra del toy ngaigi del juvenile ablal mo borngi al morangot al basyo yang aringa ardil el bulis en mangkaringil 24/7 yang kaigi del saal el prisoner niya tilura del marabrang kaigi del radil ako planong loyara tara basyon nga confined area. Investigation naman mo al niya criminal investigation ma administrative investigation. Selo criminal investigation part are other CID, TCU, ma juvenile division o ngara arsegi the criminal part. Ya administrative investigation will start alguk mortigal bulis emle anduri tegi the lobrado toy akuk mle happen. Atara Meang al tra Amazon ma other online retailers. Namor nga toy mga niya adem lam order aklokli re notice elwa segay del bashel wa Amazon akalek ta PCST. Director Ratax niya Mr. Elway Igeda uluay selwaseng oing maral ngarngi dinda kalau tinggal luasay ka ludo del tirakalek del under tel PCST rabulur bela wong more mera government tergi the malubeng dia tiagi atel toy adira ka lolas mal masuberngi melas mlogorgera kay gidel online retailers selwasay ka ludo dong more masal gimluteng maya information na kumamar adra TMC yagim man mayo o ay sa kamir adra blur belaw. Tara Meang al sa first woman governor rabulura ngayaw alngiya Teodosia Balailes that was born on June 18, 1936 amlosmer at the age of 87. Hanggang amleko tel female judge na serve under land court sa 1977. Elected twice al governor rabulura ngayaw 1993 and mo 1996. Direct amleko tel radir rabulur belaw al ngamlo elected al governor. Hanggang hotel mga sire nga radir rabulur belaw lang maral mlebutok ka rule mo ra government tergid ma commitment sengin mergid other belaw hanggang ulbasel title ra dira asuroy rabulur ngayaw dira ulba title ra dira iterir
ra bulu rangarar dalang mlebi ila chief ngiray tiri raw limang. Nga ngamla imle serve ra board ra historians edira kaltar tigale founding members of Lugs and Ngia Angkar Women's Club. Ngan maasa lilu usa tenel books emle publish ay kal tenel books el ngaring ya verso era aleuy rangal karbelan milil reading level 1 and 2 oreng sa madedas sid semaran mayolt madei belaw oligray double wall mongi emolus primary reading and writing manual and geo mamolu condolences el mora rangaligel mar grandchildren rangkaigi den maral mga silyang al maas rabulur belaw. Moringi abe esel sure akama mar adra TMC en ngi amo o murak lukuk ra 3 PM. Etial be esel sure kamam atay to lerni ya government tergit angar alet ya mo host tergi ya Mr. Harwo Wilte. Ya moringi ra every week al Friday ra 3 o'clock. Akaw sis akler el al time amo weekly yang nga VSN member akaw sis akler niya Mr. Jackson Henry. Mal welcome Mr. Jackson Henry in mera TMC agim mal excited alo mes agagi del bekal every week ang moto akaw sis akler algo kita mo sa eden masubab esel tokora government malubeng tokora syuka nga kita other belaw. Tiang mal mege kayald el shout out and mura koren and ngiya ngara Vancouver, Washington. Mal masaw lil regular and loyal viewer and mera kamamar adra TMC. Malo ay say, yagagi da hukmlo miyang alay nga kahukmlo sa ekolo tobter el al sales yung payday week, please drive safe and buckle up.